Super. Máme tu oného kostovca. A som mŕtvý asi reálne. Oh Výborne. my god. Počkaj, pozeraj chat. Oh, how though? Som v ravine. Proste underwater ravine. Proste, damn, 5 diamondes. 5 diamondes, tak máme krompač a enchanting table. Nie, ja mám krumpača enchanting table. Dobre, Max, som ti kapitál. Oh my god, what are you doing, man? Ale Má ti pomôcť reálne? Má ti pomôcť? Daj to. Dalibor, máte ísť pomôcť Teo? Opýta? Nejak si to tu už oné. No dobre, super, okej. Dobre, máš 3. Si na -3? Počkaj, ja som koľko. Počkaj. Oh my god, ja som si vypol UI. Jak sa zapne UI? Man! Neviem, kámo. No. Don't do this to me. Neviem, s nejakým F7. F7? Nie. Dojdeš sem mi pomôcť, alebo Kamo. sa tam... Prídem tam za chvíľku, on si potrebujem spraviť pik. Jak sa to zapne? Oh. F1. Paralympic. Je to F1. Bed. Povedz, kedy spať. Dobre, môžeš ísť Ja preč spím. teraz. Piče. Ja som placeol bed, Ben. Dobre. Maxim! Dobre, ďakujem. Ja som placeol bed a klikal som na ňu do piče. Ale nefunguje to. No dobre, tak ideme. Chlapci, tak milujem Minecraft, akože nerobím si ani srandu teraz, ale to je fakt, že moja obľúbená hra. Som rád. Tak? To je fakt, že moja obľúbená hra. Cobblestone, diamanty A redstone. Je to lepší sviet než ten, ve ktorým žijou. Som rád. Ja rád teží cobblestone, diamanty a redstone. Počúvaj, tu máš tú platformu. Tunak. Tam ju máš, you can lay down the schematic over there. Oh my god! Si dobrý. How much deaths? How many deaths? One. Oh, the mixer. To je crazy, what the fuck? Oh, we got hella potatoes. A nemám dobré oči. Čo to fucking tolkuje? Nemám dobré oči. No nemám. O to je tá... Pec! What the fuck? Kámo, toto, že teda 3x3 je reálne najviac useless vec, akú proste si kedy vymyslel, Mojko. No a čo? Je to pekné. To bude vyzerať škaredo. Čo? How, ja som opäť ďaleko. No fucking way that kills me. It's some hardcore bullshit. Tu je ten kokot. Máš torches? We need torches, man. Mám, ale však je to torch up. Ďakujem. On mi dal tú shot. Ja som easy. Dobre, ja mám už dosť box, ja by som tu nechal tie box. Čo robíš? Bro. Ja som tak ďaleko! Oh my... Ale poďme domov, we have enough books. Tu máš. Why not take all of it? Chápeš, môžeme zobrať všetky. Som zabil. Same thing. What the fuck? Dobre, už je mŕtvý. Protože mňa vybral, on sa skrýva inteligentný, ale to je človek, to nie je mob. No, inak zničil som ti bed. You need to reset your spawn. No. Počkaj, nehaj mi jednu bed. Nechal som ti, sú tam obidve. I mean... we're just playing, like, not an SMP or anything, just fucking... Just let's play. I don't know what the fuck an SMP is. It's just survival multiplayer. Teo! Well... What did I tell you? What did I fucking tell you? What? I'll drop you this one. Máš to zapnuté? Hej. TXXSKX says Hogno.
Mad Lighted says Zachrich Ked Malik. To jak dobre hovorí. Mad Lighted was shot by skeleton. Oh my god. Oh my god, ďalší dvaja. Okay, I have 3. No way. Oh my god. Počuj, on ťa vie hitovať aj akože melee? I think so. Oh no! Oh my god! Oh no, man. To je tak... My god. Do this, Skeletons. I'm gonna clear them. Hej, no vidím, jak ich fightuješ, ale neviem sa k tebe dostať, lebo je to blocked off. Hej, ja ich zabijem a potom idem za tebou. Sounds good. Oh my god, si ma skoro trafil. Fuck. No, akože landla arrow 2 blocks away. No. Oh my god. Fuck this!